Pinene re kenang ka yona e rata hore in fact ke utlwe ka nka ema ke tanse ke gopola hore he banna ana santsane ke tlilo bua le batho e re se ka tansa haholo ke tla kgathala. Dumelang batho ba heso, ke thabela ha kae ka fela ba le lona mantsibueng a kajeno. Ke na le potso ya bohlokwa jwale ka ha ke le motho e motsho, jwale ka bongata ba lona ba buang leleme lena la Sesotho le batho ba batsho, mme ho na le nthwena eo ka setso re buang ka yona, re re ke botho. Ke lentswe le tummeng haholo leno, ke bone le ditjhabeng tse ding tsa Maafrika le le teng le mono. Ke ngotse kwano maleme a fapaneng kwano Afrika a sebedisang nthwena. Ka Setjhewa ba e bitsa umuntu, ka Sezulu le Sexhosa ke ubuntu, ka Sekirindu le ka Sekinyarandwa ba e bitsa ubuntu le bona, ka Sesotho ke botho, ka Seshona ke unu kapa hunu, ka Seswahili ke utu, Semeru ke muntu, ka Sekikiu ke umuntu, Seherero umundu, Setswana ke botho, Congo ke muntu, ka Setonga ke ibuntu, ka Seluya ke umundu. Ha re no di tla robala kwano ntse re bua ka tabena botho. Fela se bonahalang ke hore e atile kwano Afrika, mme ke tsela ya ho phela eo re ne ntse re phela ka yona ho tloha kgale. Ha re hlahlobisisa tabena ya botho, re bona hore ke tsela eo batho ba tshwaranang ka yona, ba e etsang bakeng sa thuto, ba ngola hore botho bo emela hore nna ke wena le wena ke nna. Ke bone ba ngotse jwale dipampiring tsa bona tsa ho ithuta, ana di bitswang dipampiri tsena tse bitswang scholarly papers, re di bitsang ka Sesotho fela dipampiring tseno tseo batho ba ngolang di-masters le di-doctorate tsa bona, ba e tshotla haholo tabena ya botho. Ka Sesotho ke hopola mo re re motho ke motho ka batho, ke nnete eno, motho ke motho ka batho. Ha o le mong ha o no ya hole haholo ho feta jwale ka ho sebetsana le batho ba bang. Le ka Sezulu ba ntse batjho ba re umuntu ngabantu. So tabena ya botho e kenyelletsa ho sebetsana le batho ba bang, mme o le mosa, o ba tshwere ka tsela e ntle, e le o se motho ya etsang hore bophelo ba bona bo seke ba ba monate. Ntho tse ding tseo re di hopolang ka tlasa tsamaiso e nang le botho, ka mohlala moeti ha fihla moeti mane, ha ka botswa le hore o lapile kapa o hotse kapa o nyoriwe, o tshwanetse ho tliswa dijo tseo, wa amohela a sa tsejwe le mo a tswang teng. Le yena o fihla eka ke motho ya tsejwang mono, santsa itlhalosa hela ke tswa kae, ke leba kae, ka mabaka a itseng, mme ke bona ke a phirimelwa, ebe motho eno o tshwarwa hantle. Taba ya botho ha ke utlwe e kenyeletsa taba ya Modimo hohang. Ha re bua ka hore batho ba na le botho, ha re no re motho ke motho ya nang le botho hobane motho eno e le motho ya yang kerekeng kapa motho eno e le modumedi. Ke taba e fapaneng hohang le taba ya bodumedi, mme ke taba e ka thoko. Itse ha ke nahana ka seno, etsa hore ke hopole taba ena eo ke leng yona. Ha ke itlhalosa, motho a mpotsa hore wena
bodumedi ba hao ke bofeng? Wena ha ke modumedi akere. Ha ke no re o motho bodumedi ba ka e ho se dumele hobane ho se dumele ke ho hloka bodumedi. Feela ha ke bua le motho ya leng modumedi, ke batla hore a utlwisise hore ke motho ya nahanang jwang tseleng ena a leng ho yona, hobane ha motho a botsa hore bodumedi ba hao bofeng, o tloha a botsa hore a batla ho tseba hore o itshwere ka tsela efeng, batho ba bang o ba hlompha jwang le ntho tseno. So karabo eo ke fanang ka yona hangata motho a mpotsa hore bodumedi ba hao ke bofeng, ke re ke humanist. Humanist ke batho ba nang le tumelo ya hore batho ba ka lokisa seemo sa bona ka bo bona, ho sa hlokahale hore ho be le se tswang ka ntle, se tswang ho Modimo, se tswang ho meya e ka ntle, ho ba thusa hore ba ka tseba ho lokisa seemo sa bona lefatsheng. Humanism e re batho ba ka sebedisa kelello tsa bona hape hore dintho di etsahale kantle ho kopa kantle. Wa tseba motho ya seng humanist ha ba le mathata, o tla ya fatshe a kgumame, ebe o bua le seo a nahanang hore ke Modimo kantle ka moo. Jwale o motho ya tshwanang le nna ya sa dumeleng hore ho na le Modimo, ya batlang ho buisana le batho, ya ba ngoletseng buka le ntho tseno kaofela, tla be le ntho e sele bakeng sa ka hore ke kgumame ke bue le motho e ke sa nahaneng le hore o teng motho ya ntse a hloka ntho tseno tse ntse re di etsa. So rona re sebedisa kelello ya rona, re sebedisa batho ba bang, tsebo ya batho ba bang hore re intshe mathateng a hore yona. Humanist di dumela hore batho tshwanetse ba sebedisane ka tsela e mosa, ba tshwarane hantle, ba ska ba utlwisana bohloko, mme ebe batho ba dudisanang mmoho. E bua ka compassion hana ke utlwela bohloko ya batho ba bang. E bua ka ethics. Ethics ke ho ba le tsela tse ikgethileng tsa ho phela, e seng o phele fela e ka o phele bophelo bo bohlaswa. E bua ka human reasoning, ho sebedisa kelello, ho sebedisa sena seo ka Senyesemane re se bitsang logic, ha o sebetsana le dintho. So ha ke sheba dintho tseno, mme ke sheba taba yane ya botho, ke bona hona le ho tshwana ho itseng, mme ke sheba lebitso hape, humanism, bona motho mono human. Ke nahana hore humanism le botho ke ntho e le nngwe. Re tla tswela pele ka taba ena ka nako e tlang. Feela ha jwale e re ke o siye le taba eno kelellong ya hao, ha o e nahane hore na botho ha se humanism na. Salang hantle.